Miroslav Magoč, mladi poljodzielec Kocura, žito počavša z 11. oktobra. Nie počal tako na počátku optimalного termínu, pretože v oktobru na polju roboty je znadosť. Pozavčerno sme počali, dneška znova tako sme otarli da pošejeme, poneže kombinujeme znimanje kukurici u čutkoh, znači s beračami i šatvu žita za trenutno. A u zarno budeme znimati dok porobíme šatvu. A u planu nam pošat 15 hektari žita, to u planu. A teraz či už budeme u moci da pošejeme, to ne znam. Zato že jedan dobra čast že mi šeje posle znimanja u zarnu kukurici, či dozvolji hvilja tam do 1. novembra da še pošeje, to uvidíme. Magoč z tej nahody žito šeje na prečace slunečniku, ta že by už poroval i čas i naftu, nie oral, ale ljem raz prešol zo Češku tanjeraču. Poneže žem i popri diždobného ljeta dosť sucha, planuje i obovjazne roljanje posle šaca, že by se u žemi začuvala vlaha co ostala i že by se zljepšali uslovija za ljehčejše i rovnomírne znichodzenie.